İkindi namazı. İkindi namazının 4 rakaat farzı, 4 qiyam, 4 irkuk, 8 secde hem 2 qagdadan tura. Qiyam takbirden soň ayak ura turu. Irkuk bugülü. Secde mangayny namazlıkka tidiru. Qagda uturu. İňlik kişi niyet kılırga tiyiş. Niyet kıldım ikindi namazının 4 rakaat farzын üterge. Halisen lillahi ta'ala. Andan soň kulların küterip, baş barmaklarının bitlerin kulak yumşaklar artlarına tidirip tekbir eyte. Allahu Ekber. Andan soň kulların bir-birisi üstüne bağlap, kindig astına kuya. Şundan soň sene duası okula. Subhaneke Allahumma ve bihamdik ve tebarak esmuk ve teala cedduk ve la ilahe gayruk. Anları A'udhu eytile. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Fatiha suresi okula hem işten gine amin eytile. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Andan Kur'an'ın bir suresi, yaki 3 kişkine ayeti, yaki bir zor ayet okula. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Tekbir eytile, irkukka ile, hem şul vakitte 3 tapqır irkuk tesbih eytile. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Irkuktan tesbih eytip qavmaga tura. Qavmada basıp turganda tesmih eytile. Baskan kiliş tahmid eytile, takbir eytip secdege kite, 3 mertebe tesbih eytip secdeden takbir bilen tura, hem jelsege utura. Semi'allahu limen hamide, Rabbena ve lekel hamd. Allahu Ekber. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. Jelseden takbir eytip yana secdege kite. İkinci secdede de 3 mertebe tesbih eytile.
الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. Икенче сәждәдән тәкбир әйтелеп, икенче рәкъгатның қиямына турыла. Аллаху акбар. Икенче рәкъгатның қиямында сәна һәм әгүзу укылмый. Кулларын бер-берсе өстенә баглап, киндек астына куя. Аннан соң Фатиха сүрәсе укыла һәм иштән генә амин әйтелә. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аннан Коръәннең бер сүрәсе яки 3 кичкенә аятты, яки бер зур аят укыла. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Тәкбир әйтелә, рүкүккә иелә һәм шул вакытта 3 тапкыр рүкүк тәсбих әйтелә. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. Рүкүктән тәсбих әйтеп каумәгә тора. Каумәдә басып торганда тәсмих әйтелә. Баскан килеш тәхмид әйтелә. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. Тәкбир әйтеп сәҗдәгә китә. 3 мәртәбә тәсбих әйтеп сәҗдәдән тәкбир белән тора һәм җәлсәгә утыра. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. Җәлсәдән тәкбир әйтеп яна сәҗдәгә китә. Икенче сәҗдәдә дә 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. Икенче сәҗдәдән соң тәкбир әйтеп кагъдәгә утыра. Кагъдәдә булганда башта тәшәһһүд укыла, аннан соң тәкбир әйтелә һәм кыямга тора. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
الله أكبر. Үшінші рәкағатның қиямында шулай ук сәна һәм әғузу укылмый. Кулларын бер-берсе өстенә баглап, киндек астына куя, Фатиха сүрәсе укыла һәм эчтән генә амин әйтелә. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Тәкбир әйтелә, рукука иелә һәм шул вакытта 3 тапкыр рукук тәсбих әйтелә. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Рукуктан тәсбих әйтеп каумәгә тора. Каумәдә басып торганда тәсмих әйтелә. Баскан килеш тәхмид әйтелә. Тәкбир әйтеп сәҗдәгә китә. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر. 3 мәртәбә тәсбих әйтеп сәҗдәдән тәкбир белән тора һәм җәлсәгә утыра. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. Җәлсәдән тәкбир әйтеп яна сәҗдәгә китә. Сәҗдә кылганда 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. Сәҗдәдән соң тәкбир әйтелеп кыямга торыла. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. 4-нче рәкъәгатның кыямында сәна һәм әгузу укылмый. Кулларын бер-берсе өстенә баглап, киндек астына куя. Аннан соң Фатиха сүрәсе укыла һәм эчтән генә амин әйтелә. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Тәкбир әйтелә, рукукка иелә һәм шул вакытта 3 тапкыр рукук тәсбих әйтелә. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم.
Рүкүктән тәсбих әйтеп каумәгә тора. Каумәдә басып торганда тәсмих әйтелә. Баскан килеш тәхмид әйтелә. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد Тәкбир әйтеп сәҗдәгә китә. 3 мәртәбә тәсбих әйтеп сәҗдәдән тәкбир белән тора һәм җәлсәгә утыра. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر Җәлсәдән тәкбир әйтеп янә сәҗдәгә китә. Икенче сәҗдәдә дә 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. Икенче сәҗдәдән соң тәкбир әйтеп кагъдәгә утыра. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر Кагъдәдә булганда башта тәшәһһүд, аннары салават, соңыннан дуга аятын Раббана укый. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Шуннан башта уң тарафка, соңыннан сул тарафка сәлам бирә һәм сәлам дугасын укып дуга кыла. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام Шулай итеп, икенде намазының 4 рәкъәгать фарызы тәмам була.